SDF kang pupen SDF nang litum mani fang meeting kibi laki 30 crore la tangkapen sinang litum claim ibom pu la sabut hak nang lipisi paklar je tujang se tuliram rong ha ke hai bang nang pu pulo te he BJP RSS panang parem dera ko lani sukita nang cerai de noi 30 crore tangka ponu ho pote he ardom khru bilang ni so teng ulo tante nang like 30 crore la tangka galang li cepare deng long le ko so se pare de long ko mate ko sinang limo pen pulo EPSL silong do bom hotsi 30 crore la tangka lam ki nang keklang sila bangso atangka nang li hokpet pen van long le simo pen nang li pulo tante kupi koson ben si nang li bangso lam ki social media long nang keklang ham lo pulo tante nang li ke SDF party kang pupon ke BJP pen thangrat kachara pabe BJP pen kacerap aso bang abi de lasoteng pulo tante BJP party pen ke hemprek wan welo meli chechadun de mane easily latum asam bangke Dr. Tuliram rong hang alang ke BJP long no namat ke karbeng long long CEM lo alang hemprek ke hang je phan ke ning hang pulo tangte aja kong dolo tangte aja kong tong kavedet lo ma matangte aning dong ke hang hedet ma matangte hang bom lo pusinang li puje Dr. Tuliram dong hang ke hai alang li abinong et ke aning ya hempre ka phak seta mo penili ponso se alang li national party long se du alang li no ma karbiang long CM lo aposi alang li ta hempre ka phan ke akar I dulu buai phesata high command ke bahada do ko mate nang lipan ku pia potsi nang ka expert lo nang palerok lo nili ka chini teng ke mane political is a game do mate di political game se ne phan ke mere nang ka expel nang li kupi ni ki claim ki chok chi lamson do man nang li chethek long nili chethek long li lai thek thulong lo APSLC tumda ahok me hok he ni hala chester fil khru ge to ham de lo je mane Piju Sajurika long pen 50 lakhs tenam det pualam dak lang e hala harahat ki thoda non hala sarki long phar ke lage lumsing terona ke hai long ben si ki en pulo aklang ham rado pikama he jai ka tharo bang lam than thelu puko oni lam than thelu masinang li hai de pole pu amasini li pulo hala swarni pen pini anda re-election alam theno hok meeting na tham the pin nili jaya thara ka hai pan alang ni pan tangka cho ende pole ni ke bokali ta kupi posi akes into right that ma ay no election so dali thulu non January election di bu hello ay lage re-election akes lage into de ngaya ne la akya ay election na ngali rok loge lasi nili hala so ta pulo jaya thar pan je thera ni lo sir to nili tumpu selfie chi uthai po फोटो चे अपलोड चोकता फेसबुक लो चे अपलोड चोकता दानियल तेरो नंग चोन फ्लुट ती दानियल तेरो री इलेक्शन चो बाइडे थरा हमिलु आधा घंटा पे ना फिर जाए का थार बंग फाइल लंग चिंग केप चट वांग लो तिमु संग हो टाउन कमिटी अलाम ना निंजेरी था इनी गे सा निंजेरी का लेलो निगे निंजे लो पु निंजेरी थाती हालाले बेले का सब्जेक्ट लो पु सब्जेक्ट का मेलो बंग पिनी सेमी के देंग लो जों से का चिसोंग वेगेते सेमी के देंग ता खांग उन छिप नंग सार पु आना नि पुलो आनी नंग थी दु दाई दुचो लाई गे पु angke aseme deng bang party cho ini bang kami klaim ceng hosi api along tahun komite election bi nahi pu aku ka chesong tu ali ko pilo tame ko pi posi ningje je de kala soni non nang li MSC election nang kile ji ta bokhat lo sila bang so election hod nang li ka chapati dum je phan kon ka chisik to nili to non chisik chadang bom lo nili to mission 2027 bonile to afang banane to ninje bom je amar mission to hoise 2027 sonot kadom donmari tum pini nili nali tuma phan ese abirta nang apachini kang tung kela hello non nili ladak rajen timung mate aprang ke APHLC lumba jongalong president lo nona bangke it SDF along alang like a president iglo mate amai phulo lasi katuga veta alang liphan ke chini lo rajen timung ko matma pulo tangte kachini ne bangke avelo lasi rajen timung alamoi litum kachini ponja phan bori ponona
pipot ma pulotangte alang like chengsi ke independent si dolo independent pen APHLC wanglo APHLC pen non puthot it SDF along wanglo lasi kopi koson pen si APHLC along ke dama kopi koson pen si APHLC kachi open it SDF along ke wangma it SDF kopi apot si kang pupon ma la ang ton alam kachini pon je phandeli tum bor ipon lona aprang si kardom lasi rada tum pinang an atum ke nangli phan kachini tum si ke onglo lapen nangli ke chethang klong abang phulo lasi koson pen si nangli political along ke wanglo nangli thanji ma sapso thi hek pen 2017 ningkan hot nili langelo ma pupua leaders atom phandai ning dogde ong masi amasi nili independent man harjab 2017 ningkan hot daglum ba jonglong ben karjap cheng lo je ESDC bhale vote pijita hala so hot ning je the thai be national party lage nili ning dog de nili ga phang man nili che than bom lo pen aso pena phi nili penan lumba jonglong puri lo pen arong dan nili survey lo arong dan nili dam lo aso pena phi election nong dolo ta mut sabang ga nili kelong dum ga do e hala so nili pene 4-5,000 baksu kelong dum amasi hola so pendat pena phi api nili phan la ke campaign ka duk ka we am da me munitum so report bang Assam Regional Party lake AJP lo Assam Gana Parishad tu hala tu bang minister tu lani li ke campaign ka do belaya video bang thek lo masila so phan nang pachetong tha pu minister dum nang pulo acha masini ri phai ni ba khoti nang pon lo ni tum bang khrit sok bang do ke da hala so hu kaduk kawe ni tu minister dum man chingki che than lo kado lo masi plan dam lo masi nesen lo na som un hosi APHLC 2019 arjab lo amhang ka thek lo amasi MP election ho jai ka thar alangli election thori polo election thorji po hosi alangli election agent che neplo hemari rong pi pha age hemari rong pi bangke alangli documents an bangke complaint pipere ma patu pila oh le amala son lo masi last day of nomination mane lata apor ke hot ke matro 4:30 belo la son apor hotsi miliphan ho rangalu nogong district la jaiga tharajir polo chandra singh milik to la penon APHLC long law secretary samson teron alangli si nang chuni rilo je nitung ge idea gelang aposi document sai nang thik pidun tha kadu betha pini last day lo aposi ko sono ma pun geni la su ke party kapre kala amasi hala chandra singh milik bagani li pudu lo masi party alam phane belek lo ta itung ge puria la son hisab le nang cherap dun tha ben milita dam lo last day of nomination aso hut nili dam lo pele lo hada kepali apor ge nili 11:30 lasono lamsuni le dak jaya thar hem pale pale pen galang le ani ni chisi pomalo jani ge nomination file long le lo ni phan ge bang na bi bin nong lo document sana sab kono na le han ban na le amma se ni le ta ininga lo kang jin so do ko amma se nang ni documents pini isan hini bag do ko nang pitha amma se ni le documents an on sa hak court dam je lo ni independent ge thoro hot advocate ke chen do bodo loi bo hala so bodo loi long se ni le dam si mane pidam lo masi lake nang aling kana pini last day jai ka thar nomination file ji aposi nang claim bidun tha nang dam tha a file lang dei ngom de ni lipha ala so the a chele makam gali lage po MP election pinak lage po council election kali MP election pinak po tane le lang liphan kan du ka we chimri than nang sa su jun ga do we phasta me ni ga do we ripo pi khoros ma ge nang anda ni ri ko pa namasi alang liphan ka du ko la bang so file bang ne te kang bo ida amani li chewang jui pe na phinin didak
Lamding Road State Bank alo nangali aku phone nang call lo advocate dah raja nang nalo du masih ni like aku coach dam lo ne coach dam lo masih halada dam pen pulo je jaya tha property ko pipina do baki jai lahai ka do beta nangala apo se nang wiki phan pon ne po laptop ko de lo wiki punon ada petitioner ke petitioner por se pudala pene writer pene la som application hai ka do hedi aso ke tok bang do nanda wiki pudak la ko da long do hala phane le pon pro lo bongli so an jai ka thar hem pon de pen phike ka do bitum da hala so hud jana terang lang general secretary ke de jana terang ko masih hala phan pon pro lo masih jola ke bongo sona wan pro pulang ni bongo sona wan pro pulang ini le chi ne masih pon pro lo masih seta kam ni nang pro ma jana bang oh bang po pang papu bang po masah jaya thar ru long po lo nang li ko pia property ma ke do ka do dak fill up ning pe play ning masih lahai ka do di rab dun ka do pen advocate office ka do ko be na ni hala so party ke pen se kai si abdulli pe na hang he ni ni me thang nang se ni idun lo masih tom ke patong hektik no mat hek 4:15 mitung ke tang nili jaya thar hem ke dam nom amma nomination file am sarang pathe 15 minutes la po amma se da po masa da pen wang lo masih nomination file am lo nili tum dc la arum long kilut bane election officer along kilut dala election ko pene bangke observer bangke la pehala returning officer bangke non ma get bonoi ama hala sot ke jan congress tum bangke nomination file long le delo mane ni tum lut kilut pen get main get ke close check mane apora be delo se hala so hut pen sinili epsl silong chara bolo masini bolo je room rudlip anko jela candidate agent election agent nang li koma phasi nang li pg ma nang li pinot ponili polo dak papleng nang ma jaya tha nang li lu ali sa ni li ga party da preglang ga chupudun la no nang li lu khailong ri phan ma thani ga ma salang li ma tok da la nali ningkan sam ba ningket dok pende kidun binong e kali mane li ke abinong jalang li phan ke rab dun phan se kidun he atameli pslc copy ko sana horna ni li chini ne la satame mem masa dak herilo amasi nili generation de donta na sala so army tanama anke APSLC plan under hala ke nal so ke jai ka thata election ki thor cheng lang la puma ke thor alang MP ki thor cheng la ape APSLC mahang pathek dat pen ke thor cheng la ha mane APSLC mahang thek dat pen ke 1 month pen phi bang ke la thum election de ha amasi again nili supporter tum nili independent nge thora nili supporter do umadi kalang hala tuma mang phong lo nge ku nasina po ko son ku puluma po ya hai masi tatame nila pichin ki che than lo ka do lo masi daksi jo la son lo arab din nang ko lo lang li phat jaya thar phan le amat hala so la lo election ku pi hormu mata ajak tum chini ang vela ejen tum akam do pik paperwork sai do pik khoro sai ta nang kok wan na chini ne hala so nili du ke do so le na le athema mp bolote long pho non pen ge long throk po la throk a report si pinang ji hada kala paperwork do pik chata velo financially nili phan chata velo sekai sina ka ta velo nili du ko so le satame nili la alang ni nomination file that pen thoma phi nili ta borong masi laso party ko somal ho masi jai ka thara meeting attend lo masi 6 schedule alam ka do behere masi ni hala sor ni pen ar julong lo ola ke messenger athema ni ke dam tang na regional kalang aposi thik lo la masi ke nili mane laso party fan anke ke claim ji funding handle longe laso pen det na phi bang ke ni pho phi ke minister do mar julong lo athema ni li hala AGP na kado be kar biang long jituni ki minister do an chief minister barim full komor monto tumhani le dak di full club long kewan nili true hoise kewan no mate la so ning kan 2018 ani
yes 2018 aning kan hot last salok amasi halatum bangli fan isi kaching honten kam nang ke pek do je nang kam klem pono party ta tang pono nang pudu si kam da me headrock sakam amount hetan do nang pi kror kam lo seta proses bom uno hutsi 2019 la so APSL se mang pathek pen jai ka thalong masi jerab dun dep na phi bangke hala hay akam anani like la kror kam anani ke ci ulab ha ci ulab lo tamane sacrifice lo dili the APSL silong wangjui pen phi bang la 6 dollar men masini li me thang da interest do masi hema sora paisa anani la 2019 MP election hota la nili supporter thman ange nili kwan ne APS tin phandani li la sansi cherap cheto ilo mane pray mane 4-5 lakh tangka ni hala sota chepa iglo alangi long benke paper work safan timo sang ho nang li election agent lo pot jang thu che thai no ho pharu pho pu pinya ni handa vela adani li nang pining bu pe ha na ba ke ta ka pot nang pining bu ta kali ta hada pe central committee ho penda ave dalo ta nili me thang ma interest ma sinili an cherap cheto dun la so pe na pige ke claim ML MP le remde tami tum claim pe minengi pun lo puge minister bang ni phan phon call utul bora bang ke ani siar ni manela MP election do bom hota campaign bom hota ya rajen ko da sa samoi deputy su nang munit an ke mane itum ke alliance support ko penena de vut papa jo hoi pu horen sing be phan le vut papa jo hoi de palam hala sut alam le hai nang pulang masih ni genge jaga thama already ni chara bunelo kala masih ke ni se thandak le hai sa ni ke non dakar biang long regional political party ke klang lu jai ka thau ni tum MP ki thodo dak se ni main election agent lo ani nang oil halata amma sa halai kam hai an mani li ke sob chi iri te kang lab lo pen hala so hut ni board chairman ke hang lu agriculture lo athema utul bora ke agriculture minister lo salang andar long senang si pek pompo po anda dulu nilipan nang isang si episode si long wang wesan din nang like long lok po oh laga definitely laga long po wala son le sata ni ligal hai ben sacrifice a hok pen claim pon pe meji ma polam le ha ning so ning hi abi ma pen sin ni liga nang charap dum kalang la so teng jong silang dam pulutang te jai kathar pen ke nang lisi election candidate mate lapason election ka pathu bang nang lisi ki thur cheng lo oh kalang la si nang li thur det pen a phisi alang li bangke ke thur lo athema nang li bangke independence pen aprang thur et lo oh kali lang la so prang alang li MLA phong thur la independent pen alang li retirement det pen a phi hala su hudan dan li ke alang li long si ka cherap dun oh MLA alang li ki thur hud hai MLA alang li ki thur hota dar nili hem chotai long se nili meeting bi lo ama se anda pa chote kang pin lang hala so hud nili alang li ani ga ta hai ne tenge ta hai po se hala so hut penan nili alang li retired det pen MLA difuel e pen alang li MLA tholo hala so hut nili alang li long se cherap du la so pen det pen MLA tang det pen PC MSc mate MSc ke 2017 bangke nili arjab alang li aku 2019 18 ye nili la AGP minister to mongdolo 19 ge PSL sim hang pathai lo 19 men aku alang li long cherap dun tholo pen cherap dun bom ben si bang bom si an ke nili pulo kado e phanda MP election le rem da satami tu ani nge chip ning ding ban donai pen klem pom pen nang posi nang le tum thek long lo da kaduk ka we tangka paisa we PSL si tu sata hala so hut un an pen banga chipa ning ding ban se kado we alam an mane rat aphan ke tham nam kado ka we nang le tum thek long dak di phu mili kedo hut pendel bari ki kim apen kaduk ka we lahai khoros kaduk ka we andame central long pen pidum delu sekai sida tame pusikam pachun bom lo wang bom pen phi alang li MP da tholo rem da MLA tholo rem da se a isu bang ke nang che la nang pangcheng tamili ning do lang la so hut ne 2019 na hut bang ke ni pulo la so a style thing ben pulo te itum un HRG to bang ke ni jai ka thar ban ko athema
aja kalau mining je ciri cet sih ini sar puni pulang alang lepas jaya kata rakyat hai pak je ninje ak ong haidet si tum aja klen mengi kolam halas soh dili alang ni panpu amat alang ni bangke ninje tu ak lapu kalau tai si mesen lo alang ni style lo lah tak parti janang bong abang asap udah akaci dia po bang beda parti janang bong akaci dia ni lah so ada lah ning alang ni long ning kan troksina kep akeng kam ka cejodu na long alang ni parti janang bong asap o akaci dia seroi po bang ada komu mana yang sudah pen dunjui lo pote padune lah ke bongo sena ke koyon lok po tala so muni depan la so muni papili dunjui lo kopi pose dunjui danang tumdam rai di dalam tada la so bang abi la pen halada ke tek tulong bang ke la son hello ke nili metang ke do experience pinak lo tema hada halada nili si ke tek tulong bang ke parti hianang bong si kace sorsa kaciplung na poson bang doko la hello isi ki chokan de bang la si jitu ni ki a goal ili tum la episode si a goal ke pele nahi adi medi pele dam hai khadal success ida dikala hello la si ake non thaglong lo episode si 2023 ningan MEC 23 lo bodi lo 23-24 ने काउंसिल इलेक्शन लास्ट MEC है लास्ट MEC हो इतुम थैलों लो जे आजहा काहरमु इतुम माने ओसु है बा IAS kandidat pusat में आजहा कालामpu pulam charge सेरो ऐसा दे लास्ट MEC होती तुम APSLC तुम हाई रेजियो पोलो ततामे इन्हो का चिरिम रे la pen election na porno polote la social organization na che bahon the la ja social organization na hedi che bahon la so bang ke la ke chok si bang pene do tai lo minister leader satum ke hodai kamunchi la pen itum munchi ona hala ko bang ne ke ka chinda matenge kalang je lam ning je aprang itu batai faru munchi ben si ning je ning kalang ahok no la pu bang kali da si ning je akak ning plak plak de timate ladak pe nama se muni tum aning oila dak pe nama se muni tum aning yang je po elong nang claim no ning tum da ba e phanang support ning tum da nang support pe de la pu samdu non la sopen a isu da ngana che lar boilo hola ke chairman ing than FG polo ake carbidet polo amanga aphi bangke MP election ng remlo MLA election ng remlo amanga helondia khomia ponang cheng longge helondia khomia atum hanga pom de nei bon timni sang hu poneli phana so lo ta mili ke la so pran ning yelo alang ni hala so tanang nang kroende ta apila batai ni rem elo pose khomia helondia nang cheng longge la ke tok sulong ning je pik ana hodo mati bange kadu kami la ke ning je thap lo bang chini den lo kalang alang ni a isu muka ama singa phi bange khomia helondia long li pulonge slogan long da second chu bangke adibasi phana pom de nei polo third bangke ke ako gurkha nepali phana pom e nei polo election hai dan ta ni po lam le ange fourth bangke phi bangke last MP election ho bangke bongali bihari lo anda campaign nam lam nei ko masi central committee hoi pe alang le si kapin khan lo akhai khonsing rong hangten sarsing terang pha DFLA long cultural secretary lo sarsing terang so bongali pen okhomia lo anda bihari lo anda a campaign nam lo last MP ge so la boso kichi avatalis jong sing thanang ji pulotang te kopia pot sin te bihari bengali long ke camping dam lo na li ni chini teng pulotang te manela lili ma tha tenge kerem ong posila tum lo chikiam de chok chelo pok la pi MP pen MLA election hot bangke bengali bihari tumta jok dunlong puse ke che than than la so bang la ba kalang ahok general election pole hai la MP pen MLA ka general election polo council alo bangke avatar list belek apra meni tum ASDC claim hota ASDC hota la so
council voter list beleg du MP MLA voters beleg du seta laso BJP sarkar nangele pen laso Congress hot penola Congress government nangele pensi hola jituni ki ASDC hot ka practice ba ASDC hot ki en voter list bangke en thu thene si mono bangke MP MLA ka do beta pu en da proya sila bangke chokchi hola ASDC hot jituni ki jitu election dulu pulote council election voter list beleg doji apran ke election branch ta council along sedu non gela so council along galida non ke ha direct ha DC office election branch ke non ke council along election branch donengi council election voter list beleg dolake keche ke betum anaba aning oi hala so dinga ning oi edit kende aning oi ele hala sota aning oi esi bang kado beta bang samila anania alam wi lasi voter list ke thak donengi general election pen la autonomous council election voter list beleg donengi lasi ASDC hota la bangke practice lo la pen chuna 13 years lasi council itum chari long lo ASDC non Congress government ke bang loga loksi laso voter list ke pangui ra pet ke ne ke thai am long lasi ke chardo se non ke BJP hot ong le lahai katu ka vi alam thia pochinang li bangke APSLC funding dok jedat la puloma APSLC funding li ninge dok de alam bangke hang da ave ethebet nili ninge dok de dam bangke APSLC long bangke je nili fan ajak allegation nang pidu acha je CM man je tong data ho 30 crore ho hai nili ninge chobai bi mante nang to media to mathai no ta nili pulo je no sini 30 crore one week pulo te CM man na tuliram no man arjum tha jai ga thar phana arjum ma je nang lila anje rajanti mong phan kelang select na joini nang lila da pana phlung je ande la so 30 crore nang kewa na lang li theklong wek lo ma nang li tum receive alo punang tum chini tum peme ma arjudam ak ni mate la pen li pulo je APSLC long li do bom uno hut li phala jetuni ki expel la bangso letter nang pidep na phi ake hai ang tong ing ti pen ake hai rajesti so bangke VP lo nang media dam ritha hitum chapa keng sana cho me prai 8 days ne pudukok lo alang litum malam kar ang tong ing ti ake hai pen rajesti so ake hai alam ni arjulo ajak kaptok betum amna nang le media hai dam thap ritha min chepen ning tha ake hai jaiga thar phani litum company po jingki je than po cho pula hai amasi anke jitia alang litum dharna ke dolong masi ake hai bikroman se bang la sola minilam ho plum longge mane ke ho iya theke la halo je nilitum ake hai rajanti bum phangke expel ilo ado belo ado we pacha thang lo ta milia bangka alang litum VP central along la pen spokesperson central along ang tong tia kai pen la rajasti so ake hai nang thanalam ne sinita kroilo rile pen nili ning hang la pulo je nili phan at least so cosnitis nang pira je nili ta how ke cheng hot pen nili la an ge chipidu piniar ni sinili APSLC jaiga tha nili phan ho jang thu che thai no timo sa ho suri si punang pipe pin nan tami nili dipu LA ta president claim lang dang lumba jong long tanili dipel long secretary claim lang bendak dipu lumba jong long tanili president claim lang central long tanili treasurer lang polote dili ha da ke chipidu dun cheng ben kaddu ko betum hanga pangrum dun kaddu ko be mission jibon kaddu bi bon khe phan claim ponang pu nili mi thang jung jung phan pote nili ge tuliram han chwa kha ke der cho kala kar biang long ton mas council chwa kha ke der cho nili ge direct state minister do mas nili gala sota chingki se than moi lo skin ka dog be jara kam ne ing bota nang lipan ku pia pochi nang ka expert lo nang palerok lo nili ka chini teng ke mane political is a game do mati di political game se ne phan ke
nangka expel nang likupi ni ki kliang ki chok chi labson do man ni che thaklong nili che thaklong li lahai ge nili ga che thaklong nili habe athema nili kachini na mateng ke last MEC hut nili phan lumba jong man se thornai bu first kan pulo api ge jai ka thar bang lumba jong bang ke ni thori pulo ama sing ke nili phan singhason bolo nili singhason nili kam che klem lang penang an hala so hut Pradip Singh Naramunit in tang kring do Omorti so amunit in tang kring do hala so hut PSK Singh along singhason long PSK Singh nang BJP ya Congress one lap ke milita inut lo hala dak non e PSLC office singhason along jitu ni ki la long ni da a hichia dung la waiting set a thing no long se PSLC office do la ta ni li si long le KM dun la pen hem dan ni li si ki non ana PSLC tum do bom lang nang kang ton ge ni li phat along le kagos ka do wan ge non ni li long do je la ana mane kamatha theklang wi ne seta nili ke Singhason men bola sota de 2023 ni kata ni campaign pe make kam cheklam pe me lomat army siar ni rat amai PB lo la solam bang interesting hoy rat amai PB lo ni football khela da bi lo ka duk ka be hadak rat amai PB lo EPSL se rat amai P chief guest hang lo jai ka thar pha Singhason lo thekara jan polo bad lo kana part thekara jan polo ama sarkiri rong phar do general secretary la pen difuel ala a president lo diuri teron dum do ado wele hedi ama bangke raddo pikama he jai ka thar bang lam than thelu puko ni lam than thelu masinang li haide pole po ama sinili pulo sala puko chok chelu po ni le haide tanang li ke haide teng lu nang li le ke haide tan li ke haide teng lu sa ni li chupulang ni than thelu po nang li ke haide tang lo ke haide lo nang li ke ama sing ka phike kalilo sange chok chelu po zadam ni kring leng pi tu mai hai ke ani sihat pulang hala so pelo ke la rajan sar phange ke te ge jaya thar ke anke hala so hut hala jituni ke 2019 aning kan lalang li MP election hole nomination ahut Chandra Singh Milik company le amen ke ampon hai hala song no ke kining ge thu ke rajen ke mohaide te la CM Chamandev ji tu tao a election ni hai hela a election ni chadam ne lang CM phan non men chi chiel lo mate sem lo ang tong phan da ne ama se nya ni ke pulo ne mang na heman melang ne CM phan ke angkela sini li hala so hodi chu sa nang li lam than phe ni than the de chok le pulo si alang li lam than lo ayan lo ka de lo angke lam than tang da pa meeting ki jut tem alang li gari chal hod ni li phanang pu phelong ge kin MEC candidate pangdak nang pu ama sing ke chok pula he hada meeting tang net kan rang lap lo ni plia phi ke nge MEC candidate pangdak nang pu kok lo ama si ke pangdak adine ko na lo pote hola rong ni hang karbi klap long muthung hi ke ong so le da ni tum phan sapha na pum ak ni tum sapha lo ak tum ka duk ka be tum hol an na tum pang thir lop me hadak si 2023 MEC a ticket pangdak long ke a ticket ke pangdak ho bang ke jai ka tha ame thang si Singhason me ni thor pu ko ang hala nili phan rong men po ho ke wa na tuman bang nang karwa ki po tumang ke awe de lo amasi me kring leng pi tumai hai bang ke pena an aninga duk pen chiru chana pen dam la ana chukang wang we de lo la boson la sin ke hola nili phan la PS ke seng na matum ka do bening che the tum an Congress pen ke bang tum BJP pen ke bang tum an bang ga phi ke jaya thar bang ne chingki dum na thek the rong asu aposi pe masa hala so ningan ma aja ko ne chedam thele angkela so pe na phi si sarkiri rong phata general secretary bang da phi hello je kalilo nang la pugalo korgan si bele thodo kono pula anga poro be pin puge ama singe last moment bang ke ni lumba jong masi si thodo yat pu masi ako lumba jong bang ko ni phanda tikanang pilo aporo be pin sa ni suri kret chokra Bharat chokra ko ani abut ni long no second ni da kan dun satame ining ki he no do kok polote munit tum bhan la pu ne pena par nang the det na
ni pen apa nang lit jatna pujong si dokok putedi lake arnam da aku pi bitu hegi pu kipudu kita belum dah dalam pesan tu lasu bang kali dah si kacing hon seroi pen dan kemana yang si cok cedar lu pulote kacidia seroi pen kacing hon seroi pen ha lason men si tum aleng kita man atum man umji kalang ako kalang halo lagi lahay kato ga pen ajo ni sinang libang ke EPSL silong pen wang joy lo nilipan suspension poson ante ceklo yang trok nikan si suspension poson te nili hadak dulu lah Tomon dia lapukali expel pen suspension ke prek ulang mat kalang expel polo te lake momo dalam so party lo ngadulong lelo dulong lela lah hello kami ni mangge nili kabuji dam mangge kalang tetapi suspension polo te nang le ceklo yang trok ke hot duji 1 year ke hot duji son duji tak lada kali without so cause notice ajab ta pin si la so lama sini angke nili pan expel dat benge BJP tum pena anang arne lang nili pan mane wang jino pe ta nili ha ke cheng na ne ke regional no apo sini le duk sungai putame regional pan sini campaign ji la pen ke dam tang hu nili la pulom branch kang pu hu aprang la 1992 lom dalam itu branch kang pu ta ke joy ki pen kang pulong ali hala hailam chima tha dam sini le ajab na regional long dola apa sini ne methang koan na kele dam la bang belang satami ne isi akemang dolo apa si la bang so party itu HSD itu parjap te ko sanji masih hai amasi da di folong bang ke tek ser ke reset ke plan ki phi ke tek kere to mana pulo je mission 2027 aphanang mang hoinon pe la pen government itu change city itu elu apa sih government change nengi potensi aja government officer satu nilai amen enodak lo alang itu men cingki cingwai masih dak doktor tum do engineer tum do director tum do per jam atum dak nang cerap tum do nang HSD apa long ke dak la constitution nang tok pi lain nang than do non registration of non itu move bomb lahai ka do be hadi asil lahai ka to ko nang cerap do tum do atema ko people pote la mission 2027 council election itun cepahaira kosom mesin ke cepahai thegima at least itun regional atum kengkam sigawon thegima athe APSLC ke laga felar endo aposi nang labang so a party pen le nang kaduk kawe si karbiang long pu klempon dampon ko pensi nan itun cheng bom pen dam bom lo public respond nan ni nang limo pen pulo EPSL silong do bom hotsi 30 crore atangka lam ki nang keklang ta sila bangso atangka nang lia hokpet pen vanong lip simo pen nang lipulo tang te kupi koson ben si nang lila bangso lam ki social media long nang keklang ham lo social media long nang keklang ham la bangso 30 crore pa lama podo bangke la pulo nilitum siam dan cetong nili inwet kali tadi tum bangchok hati kedam hosi itum cetong lo je hala sohut akhai tuliram long hang bangsa melang li pulo je nili isi a meeting long la meninge do je tuliram long hang kuti hini ke thoma hem che theng phun che theng rai rai si non kuti pharo photro ka hem che parja ten hola alang farm house long tame bhari bhari chai nong pangreng bhari bhari phen ke parja phen den bolam ni ligini ye do mas alangli bangla solam mane nang kopi aja la solam heri nang po dan lake nesupu si kado bang business claim lo bang hem chikim lo kado lo dan reporter tum ba news atum hana ni le case pilo ailam lang nang lo lasi alang ni lahai nang than lo la pen la sohut nili case do guwahati hadi si advocate family ga chetong nam si mane labang su hotel long sini tum chetong long ama si chetong lok na piki cingki nang ko lo mate yola lo ama si ke la son cingki bom uno hut si tumiram long hang bang matha lo je APSL si tama bene lak ko throk pen na bailet umji mene mena olam le ama si ni lipulo je nangli 30 crore heri lopulo te ekdom nangli 40-50 years ta dolong bombo bolam le asam pucepatar sa do mati lason hosi ninje lo la pen
tuliram long hang bang halak bang apu che order le kembali nang pun phan long tham bom se plang thulu nei acha 30 crore tangka yong sinang li long lok lo pulot e MLA hai hedai ma ai vek po nei jong si inune 5 non 30 crore ga phialam lo Congress pe non 3 crore wet aning ke non chok che thai char bu rong pa se ke kadun nei 30 crore 30 crore lo ke loving lo bikrom ase 3 crore जाएगा था 3 crore कार्य दिन lo आतेंगे la so पैसा जो ने सी la 3 crore wet ni ke kat kang plom pa se ke chok che thai non kes che pi jeng jeng di protha na lo pulote 30 crore mamuni ka lewan ni la kali ma di ai konna emon si konna department na tangka sila nang people hala da matha na hala impossible alam jeni ki ningje dunda je nang bairi polam ege la solam the putra ka bangke nang pache thanong le pinsi nili phana bangke na expel ilo ne tamane totally planning lo je hola MP election ke dam tang MP election ho je congress pe le thornon Ripun bora bang polo 3 crore nang people ripak nang po simbol ke poleni li nang tham la sopor he amasi ripun bora bang chuki dam tang MP election ha polo je congress pe nang ni thono APSLC le candidate ke place na ta mane simbol bang ke hator sobi lobo hator sobi tolot APSLC likhibo boli koise ne agalage congress lo ko lage kalima 3 crore joining ngai ko pone modi hala sota ni tumche dono ne dalo age non hala che dono ne dalo amasi chitholo 2 lakhs le kaya votes long lo ba kalima gala ta non adhu bang hala paisa 30 crore ga philam to ne 3 crore wera ninga ka chi thi age la ananda congressman alliance lo non ke 2 lakhs man attack se gelong ni non ke cheplang chu bangke 1,15,000 ne avut si APSL se tum ka chamai nas non mili tum phanga ya ta abi pule hai long li pule di ni tum ke lage aki mia party lang chiklo yam thi phone lang ni tum ke suri ke beta ni tu ke long ne ke dam bang ali la ke long non se ke long ke cheng lang ni tum ke kalang ala tu ke long tanga po se ke chepang bo ko lo bang lo na ke mi ke la si non 30 crore ke lage mamuli lam kali ako jong se hadi BJP RSS phanang pare moi rajen tu jong se tuliram ro ha ke hai bang nang pu bolo te hai BJP RSS phanang pare bera ko lani sukita nang cherai de noi 30 crore tangka pono hopote hai ardom crore bilang ni Atom crew lah, mana mi olo regional pawang nang ko hai. BJP RSS sanang pare moi, nang la 30 crore nang kata ponoi polo teh di. Oh, la tu ke kalang lo lagi. So te ulo tante nang li ke 30 crore lo tangka kalang li cepare deng long le. Kusong se cepare deng long ko mandi kusong. Pinang narar tum pulo SDF kang pupen SDF nang li tum mani fang meeting ki bi. La ke 30 crore la tangka pen sinang li tum claim i bompu. La sabuthak nang li pisi paklar je. Alam bang la pulo je mo pe ni lenang thalo ma di government officer sa tum da dopik dak ni long ge government officer sa tum ke do io the ke la halo la tum ta regional lewang te pul long lo council kachari chokche pin lo pusai de lo hangjo lo la si regional le pawang na ta regional pusata me itum la non jitu ni ke jai ka thara police station ke rore ni tum da cherap do ni tum te pa tum do kong lo la si regional pawang nang sata mili juli itum che thana le da election hai na halang ti a jata sai le pachun bum da la si la nang ka cherap do na tum do pi ama si ni tu meeting dam long bom le ha no no tu meeting ke do long lo council election phani ni prepare long lo non da apne non tiket na hang non tum na dopik along ben tiket na hang non kadok we MEC ki thorji kang tu tum do lasi nili pulo itum chethana link sata regional hainang ji ako non nang li tuma channel pen ringge da ji a congress avuts a EPSLC avuts a SDC Roni socialist Johnson Bay CPML nili tum kadok we pangrum eta non ke hai long chu pudun dila lasi
BJP apaan yang si tum perem ji pulote kaduk kabe kacikak puya bang le non ke MP election non MLA election ke congressman alliance lo BJP hai lo non bang alliance lo pule lo kadi tamane BJP pa hai dun chip ancol lo mala episal si tum ke claim nangi kali magala mun sida me lo non ason hoda habar ke hadalong are jong si BJP phanche dan vegi pulote hala dake general secretary fan pathor phudang melu mat kali magala nang itu munsi ta hai jong si APSLC tu ahok BJP parem veknang pojong si kamatha dukok polote haragada sonson long ke APSLC candidate place tu dang melu congress fan si chera punang po ange non ke lake remraprui nang pakar balu mat elang itu lasi angton hirielo lapen nili bang det bang via prang na nili asap ang nim long lo je agom long lo je agent congress agent lapen BJP agent do hada alang litum charju selat hui ta hai mini APSLC long do nasino na tum hanti wege ningang sama bele athema lake la sohor mu ke ban national party tum se bang hala dak mang jok dum ji pajud long ye pha le nonda ku ke nili phan ke CM phan ke se tong da ma joy ni se na ka expel pole te non social media long ke de bang sa ke jun ji che hang yan de jaya thare pulo ke di ada prang nai de ada prang ne ma hoi tutula alang li bang che tong thu me ili so so pe ne che tong na ma hen no ko song ja lo lasi lake dake election hai nang pualam mo se APSL sinong bang jadi la no ting no la penang li SDF input that pen mate APSL silong bang that pen Innova Scorpio gari ka chenam pensi nang li SDF party pen nang li meeting kedam dam pose pu la sia hok pet pen nang li gari ka chenam kadu ka be ka hok luma miliri deng no ma lun go choen elto hum do apang men hai ke ban lo ta ningkan truck bak le lo lam cha no lo non la non ni ardon mom Scorpio ga la ke bongali bangagari na hen fudo apen mili la sinon ardon bo apen mili gari hen da ka posini la si bara ka choya la pen aku jong si gari jong si ke chen nom lo ka tangkal le do som te ni la he masar nung si dim pe prang lang mane arve ke li tulo kemba polotang te nang li ke SDF party kang pupon ke BJP pen thangrat ka chera pa be BJP pen ka chera jong si dokok pulote la ke paprang ni dasona party ke non suppose regional party tum ke national party tum jong si halatum alam kar ju pen jong si kengkam ka chejor lo pote hadi mahok le dam le non APSLC long ta lason ke do pen posile dam ne dal no jaha ka tum leader satum pupu akeng kam ka chibidun do kok pen mosi liu ne dal non la so bang ke koson pote president atum general secretary at least la banghini ke national party leaders jog le CM nang man jog le EM nang man la tum pen party fan compromise me det ning la son sil unji da si non HSDF ke la ke BJP tum se parja pole hai akoi nang pike sata la ke nang le tum thun la tami non asan hala APSLC NGO tum to du padap se bang da honom tu la pen non thai thulong lo APSLC tum da ahok me hok he hala Chesterfield khu ge to ham de lo je মানে পিজু সাজুরিকা লং পেন 50 lakhs enam det pualam dak lang ei hala harahat ki thoda non hala sarki rong phar ke lage lumsing terona ke hai long ben si ki em pulo aklang ham lo la pen pu ini raprong hochi bang congratulation ki vis puta hala non VP rajasti so ke hai da heri pulo masi layana social media long klang elo ke aga non hola jai katar bang na ko saki jun sa da prang charni tu pulote nge lasi laso te ngan putte ning ke thai thai ve lasi ni APSLC long bang ke ning ke dok de bang ke re-election alam number 1 ni ning asap ni ning oi ke cheng che song ji pulote
chi non reng non na che song plum hai ning pen pichun det ajar bang siklem ni non bang lang non re-election lang mili jayega thara ke hai pulu sir re-election na kes bang itu inthur boy na kes hormu ke kerem do ke hai do non nili IAS kali det sa tamini de chini mati kes che dan no bote kerem do ji ke hai do ji rem det bote BJP bhan koi lo khelo hai de lo bote lage tum karbia khaya tum mumu bhana isaki milu non bang ke nili pulo ni tum ex candidate tum an achik lo jonwang suri phochi rungpo nang lihin pen circular pidano as a central president hoi pen je ex candidate tum an re-election phan bang achik lo jonwang suri phopho pudeno bulam na hai pamat claim keda February achik to 2024 ani February 22 ani ake hai jayega thane li phan hemlong na hang lo je timo sang ho tuliram rong hang phun nang kol pilo sar puge je re-election alam the ili tum bahini bat chingbai se na te nang le pilo thak dun bu ni thak dun ke ni wat ki chok se dei ho idun bak si wan po pusini ke thak dun ho mi seno sa pusini le ta pudun le re-election no botan ni ta lumba yo man hai ret mo palam le ama singke jayega thak mana pulo nang li mana ngadun ji kursing timu mana dun ji Bikram Hansim mana dun ji idule ni nang dun den palam lo mati ama si chok palam le hai mentu pulo sa po 24 ani po 24 February 2024 hala soarni pen pini anda re-election alam the no hok a meeting nang tham the pin nili jaya thara ka hai phan alang ni phan tangka cho ende pole ni ke bokali ta ku pi posi akes into right that ma ay no election na ali thulu non January election di pu hello hela ge re-election akes lage into de ngaya na akke a election na ali rok loge lasi nili hala sota pulo jaya thar phan je phera ni lo sir nili tumpu selfie chi uthai po photo chi upload chokta Facebook lo chi upload chokta Daniel Teron nang chon flut ti Daniel Teron re-election cho baidet phera hamilu amasi pula ha ama angela so penaman inke 2024 to 2025 2026 la nili phana expel pe ana nili arrival sor me ke nili ninge oina pang cheng ngong nili pi pasin ninge tung ke dat malang li nomor hini bang ke flyover flyover lama bang nili phanang pulo jen nang li pu tibul ke teng Samson Teron ke hai dulu nang li homos tilong chelang thek the nang li pu bang non dak rong phapi rong bi phul phul sikona ne waram phit po Samsung sing ti pak long da bang thok Apple hai le ha nó sẽ pin sa reclaiming pu nok ma photo enam ene video enam ene ke photo video Samsung Teron se enam lavlo enam app na phi nili bang ake hai jayega thar han pakra sa jula thayam lavlo lapu gali sab wasdam eting pu be computer long dam se nili wasdam lapsi khodayam ho choklo a phi thuan ba gar ju thulo ma ngani tu ke ka protest log lo flyover bi long le pu am ana ni ke so nang le tu na enolo mati news hai je mun thoro pot towar lagile pathe nang sa ta flyover bi long le pu ang ha long e ke som pu po hu da bang ke a kya yang tong ti bang da pu lo je tum towar baby thip na le ta pu lo chok ekdom ta lumba jong munit che ban pu jong se pa bi long le dak banya jaya thar nang ni ko kolong api suru pothar pen bapuram terang ake hai bang than na si tu che song le lang ma ko bang jaya thar lu tok dum elo inular leng hai phansi bang case high court long case papilo bang che dila lo ay la pupulo te ngeni tu ni se che song ini che song lo ni tuน้องยังก็บ้างกับเตรอยทุกโปรโตชูไทยบ้างหลังแต่หลังไม่เส้นตั้งเรื่องหลังไม่เส้นมันดิกันหลังอันก็หลังนั่นเองทุลังจุดดำตั้ง MP ทุกท่านนี่ก็หลัง MP ให้เดลโปเต้ละโซฟลายโอวาร์ก็นี่ก็แทงพุ่นนี่ทุกท่านนี่ทุลังละก็พูดลงมาทีละแค่นี้ละสิจอลปุสมปีน่ะอันก็aku son thom ni ngi oi bang ke town municipal board
tahun municipal board lo bang niliphan ajak BJP tumang phan rajen ad hoc committee sengdat puku nang tum chesong se de chok selo po BJP lo ngado tum da jake regional phan nge do tum dukok mati amasini ke la solam kar julong pen jai ka thano ko dam chule lo je tahun municipal board bang kabdu kabe ad hoc committee sengdat po thosar aposi tum press meet hang serak rak ningje serak rak khang ni ning pole amangela ke kursing hala kursing timung riho bang ke la ke nang tha kon lang lagi itu press meet padat me ke sala ke ningje da bidi sar pula amai ke ni pli pena phi bang ke bang ad hoc committee sengdat lo ad hoc committee sengdat pena phi semme ke dengar ni commissioner dum semme ke dengar ni sinile tum dharna ini lo post office atheng lo cepat tap hop si hadak sini tu ini lo ama sing ke non sanang tu media tum bang lo mas nang arjulo je pini nang le tum kang ni lam the thanjimat timo sango polo ni lagi ninje dalo je pini ni tum dharna kang ni ke BJP atum APSLC fan ka fere joini si kado be town committee election bihai heda number 1 ni le ninje dun lo hala so number hini ni le ninje dun lo aron re pen panchayat election nang bikok lada kado be panchayat election nang palu det Duaramla constituency long PS nar kep ni nang palu chok lake 6 sidul area aposi lake panchayat election nang biun e la soni puthak sini tum ke pini dharna kang ni polam ni le ninje dalo alom so bena pinang lo media tum ana angtong ti long tum phong lo angtong ning tia kai tala so ninje dalo adha ghonta pena phi jai ka thar bang phailang ching kep chot bang lo timu sang ho town committee lam bang ninjeri thap ini ge sa ninjeri ka lilo ni ge ninjeri lo pu ninjeri thati halale bele ka subject lo pu subject ka melo bang pini semi ge deng lo jong se ka chesong ve ge te semi ge deng ta khang on chip nang sar pu ana ni le pu lo ani nang thi tu dai du chur lai ge pu angke aseme deng bang party cho ini bang kami claim cheng hosi api along town committee election bi nahi pu ako ka chesong thu ali ko pilo tame ko pi posi ningje je de hala soni seme ke deng ani ko pi posi ni tuman ka ningje nang ke khang la bang question mark do ko ngani la si la son aka chesong chorai chokai penajat bang ke oke lang ke no hello tanda non nang litum SDF atum ke nang lipulo BJP penthang gacharap tawe nang litum regional party pulo si hemprek ke hang aphan nang litum ko an kache songji nang litum ko an kache pangtangji article 244A autonomous state ke lake ilitum non happen galilo prai janon ASDC tum tanon ningan plikabrai si hinian le alo non het jong alang litum foundation de tai alang litum talon lo ilitum article 244A ke niliga matha teng ke kisu o kame gali seta ilitum government ka chari tumabang ke hang tarika chok chede number 1 number hini bang ke aning hang hede ma aning hang seta national party tumang ke la tum ka high command phan che fere nang ko la so posi ke long ber chok article 244A long ko pipilo power ke do non itu manange pitang ana power pen asa obat chot ji polote ilitum national party pen lok bang ketum pressurize o ilatum jong se ne pressurize polote ne phanang pa suntuk na jong se ne article 244 yalam jong se bisi ni hada assembly long na parliament long na ni jong se tom hur pa chodu polote ni phanno next ticket nang tipeder na lahai kamat ka do ba na pen high command do ko posi high command no paning jelong le ji kopi posi non abortion ti so government bill pon peda kopi posi private bill ke pon abino ka chalang le kanon ke dag karbiang long da BJP Dispur along the BJP, Central along the BJP, and the government bills along the Ponang Poke. Kopi posi ke pon high head lo, ke pon I high head ke lalo, Ladakh penta chedonong ke lo. Lasi private bill ke pon I ke lalo. Lasi non jitune ki hemprek akar iatum an, jong si chingrun tu
pedra cesong pute itum kicun cede jalan lapen eso nalam itum product ni bangaso tu mana lah bang itum bangaso tu mana itum culing rini bangaso tu mana na pacini je ilitum council abutarlis apa ni itum ESDC udah sonda taksi council abutarlis separate do general election abutarlis separate do labang cini ni ada tu penon BJP long itu bom atum anala sobang cini ni yang hele nang company posta edet elong review dat puta ale bide non itum thai long lo UCC uniform civil codes lake itum uniform civil code ke lake itum la ke cini nam bang ke Christian Muslim la pen Sikh Buddhist pene karbiaron bari matum phan hai si FAQ pole hedi apen la ke la 60 area long ke exempted pole hai kali lo itum da Assam long se dudun koklang mat kalang 60 la jak arlo pusta mena 60 la jak ko metu 4 jak long hede ঠিক আছে ni la khoi separate voter list jong si itum mo penale polo je ilitum jong si council election voter list belek general election belek pasand halata to itum iming ite dala same autonomous council lo di mahasau bang di mahasau lo bang ke bang belek council separate voter list tu why ko people itum dak long le degen de ko people itum claim de dala lasu aposi separate voter list itum kenang sat kelan lasi ilitum general election lapen council election itum bhag thek lapen hala ili lam ke than name ASDC hon itum lam than pe melo leader satuman lam than pa melo bang council election ke bang pe melo den pela sop phang ba general election hodanda bang ajak dum ke amethang adim long sebut ke chi jok nam na tasom mundu bang ani ngoi e bang dak business plan lo aram men bang dulu non nang li MSC election nang kile ji ta bokhat lo lo sila bang so election hod nang li ka chapati dum je phan kon ka chisik to nili tum non chisik chadang bom lo nili tum mission ke mission 2027 boni le to aprang banane tum ninje bom যে আমার মিশন তো হয়েছে 2027 সনত কাউন্সিল ইলেকশন নি তুম এমএলএ के थोर जे प्लानिंग अबे सता मिली तुम अफी माथा थलो अंते लासुरी सिहनी भेद बुत कोमा फलो बुत के जप इतुम बुत सिखांग नहीं बोलो तुम सिखांग लो 10,000 प्लस बुत लोग तुम घर बियांग लो ऑल कर बियांग लो हां पुते नि तुम akimi parties ta claim nak ni del kalang lo bang council ka cari pam mit pam itum CM niam ke man ta tu hala tum ke long kan lo 800 900 bese long ti tu non headline pulo deli tum phan public ti tum phan nang chiki dolo nang ke kroy dolo nang ke deng dolo se non itum a duty bangala lo grassroots loot una hala itum grassroots loot nang po public tum men de chingki se than phan cheng nang po je mo pen ke poson si tum खेलों रिफंड पे जोक नहीं पते लो मन बीजेपी लो झाक लीडर तुम ना दो ला तुम ता खेलों रिफंड के क्लेम जानी हां ता नेशनल पार्टी लो बिना पोसे ला तुम उन एदल हालो नेशनल पार्टी बang हाई कमांड को मसे ओट थे बang हाई कमांड kalang अमसे ला तुम क्लेमिंग तुम ओंग दा जा का हम के क्लेम उन एदल ती दो ला bang eli se buji du nang kalang dalo tangte nang ligi puji po bang ke Dr. Tuliram rong hang alang ke BJP long no namat ke karbeng long CEM lo alang hem prek ke hang je phan ke ning hang pro tangte aja kong to lo tangte aja kong tong ka vedet lo ma tangte aning tong ke hang hedet ma tangte hang bom lo pusinang li puji Dr. Tuliram dong hang ke hai alang li abinung et ke aning ke hang hem prek ke phan sata mo pen li ponso se alang li national party long se do alang li no ma karbeng long CEM lo aposi alang li ta hempre ke fan ke akar i dulu woi phesata high command ke bahana do ko mate misi ko thalo ko bode pote jut ko ke kali ma kala lasi akar i ke halata dulu sata high command phan jama thana ko lasi national party ban ke bang high command do itum regional dong high command puji pupeta Ladakh Salajong ene thanglu lasi sata regional atum bang ini cepat hiong ego pe ni la so ego be den
niga IAS niga lason niga lapu pe laso bang abi deni lasoteng bulotang te BJP party pen ke hemprek wan welo nili che chadun de mane easily la tum Assam government tum ta ili tum aphan NOC nangi pidun da jige nili che chadun do athema ASDC a government do bom unahu halaso hud ake hai ili tum Prafullo Kumar Mohanto chief minister do bom unahu halatum isi Delhi long isi memorandum ke submit do je অসমৰ পৰা কোনো আৰু বিভাজন নহব মানে লাসো isi মানে ke thak ji phanke atum je khoi khelo pulaso isilu lasi dak ka convince nang ya thai du lasi non ili tum IMLA tum da avoid service ai di bang pho IMLA non hai lo ta la tum ko pilo ke klam ha tum da high commander den aber sidu kala gela tum ri lasi regional nangi regional tum bolote tum hai to mane non som election hai del pote itum resign det tachok autonomous state pha itum ha autonomous state na pinot kate ni chi resign bo ther kur hai non tum ther hai di lajo se ko mane MLA ninge sa ne chi resign bo pote ja resign kor tor misionar बहुत बंधु আছে পককো কালি মাগালা kala nga hawala zada regional tinggal polo asi ther khut hai asi tum अच्छा हॉर्मोन हाइला मा तुम चीनी सी के में लापेन नीली चचाड़ा मो ओए जला सो गवर्नमेंट ऑन बीजेपी गवर्नमेंट सी स्टेट वन एनर्जी को बांगे नीली एकदम हो गना पेने स्कीम के दोजी है पेने स्कीम में तुम हन पुसन सु पुनंग पिबोम पो का दो वे पु nang paai ni po kacheso na nang palak po ang hala non kang chir kalang ik tuman ganon lak ni lak thom lak penan ka che jor dum tum nu po bang ko bani che song lob le pulote la phan hang le po da nang la ponoi po la son he do po ngara son si nang patiku ke po choropik lo timong sangho nang lipen kachingki che thanong penang an eri tum pale dam long lo kilile do an sita apor kapek le eri tum chingki che than thik lo nang ma apor alam ta dukok non ta pinang an apor ke endet lo kasi rada tum phantame chening rilo lilitum pini kachingki kachethan alam the to antame na arjudun pamekalo lapen SDF atum makemang kupima lapen rajen timung alangli koson pensi political long ke bangma APSLC long koson si ke dama APSLC pen koson si ke bangma lapen SDF kopia potsikang puponma BJP aphan kora ning ke dok doma ave nalitum chini pamelo lapen jasemet 30 crore alam ki ko ana hok ahok himalata nalitum clardak pen pini chini longlo lasi anso se litum chingki chithan thubom thekje aphan nalitum ta hirjumena pidono pini ke chingki chithana bangkela ponsi kangton eglo domi thakme korang thu kardo